Glasbene niti ljubavi je koncertni nastop otrok, oziroma tako bomo rekli učencev glasbene šole, ki prihajajo iz mestne knjižnice Marka Maruliča iz Splita. Otroci so se glasbenih veščin kitare ste se učili na neki delavnici, ki jo organizira knjižnica, in iz te delavnice je potem se izvila in nastala pravzaprav cela glasbena šola. Otroci oziroma vsi, ki ste prišli iz Splita, ste krenili danes ob 6-7 zjutraj in prišli v Ljubljano. Ob 7 krenili in danes že nastopajo oziroma nastopate v mestni knjižnici Ljubljana. Kot sem rekel, pripravili so nam oziroma ste nam en tak obsežen glasbeni nastop. Na voljo je v učilnici, tam za tistimi steklenimi vrati, tudi razstava fotografij, ki nekako povzema nekaj njihovih koncertnih nastopov in si jih lahko pogledate na teh fotografijah. Zaključili pa bodo potem tudi otroci iz glasbene oziroma učenci, glasbeniki iz osnovne šole Franceta Bevka iz Bežigrada, torej tudi glasbene šole, tako da smo malenkost združili moči iz Splita in iz Ljubljane in naredili koncertni nastop. Dobro večer. Evo, ja ne znam slovenski, ali koliko me uspijete razumjeti, neću ponavljati. Ja sam dosta dobro razumijem što je gospodin kazao. Hvala lijepa na domaćinstvu što ste nas primili i što smo imali prigodu doći. Nije blizu, ali evo, nadam se da će svi biti zadovoljni. Sutra imamo jedan lijepi program po vašem gradu, pa ćemo ga malo bolje upoznati prije povratka za Split. Zahvaljujem se na pozivu i u ime Gradske knjižnice Marka Marulića. Jest zapravo najbolja gradska knjižnica u Republici Hrvatskoj protekloj godini. Mi jesmo veliki, ali smo zapravo mali i ugošćujemo u naše učenike i sa glazbom i sa raznim radionicama. Imamo projekte u kojima sudjeluju djeca na bazi knjižničarstva širokog smo aspekta, a ova djeca nas zapravo promoviraju po svim svojim sudjelovanjima u Splitu i okolici. Pa vas pozivam zapravo da dođete na more, dođete u Split, da posjetite gradsku knjižnicu i da dođete i posjetite našu zavičajnu sobu Ljube Stipišića Dermate, novo otvorenu, i sobu našeg pjesnika Jakša Fjamenga. Jedna knjiga o Marka Marulića Judita, jedna mala čokoladica i slikovnica. Eto ga, hvala vam najljepša.
mislim